Rompi Katakutan, Amanuknangan, Bulawan, Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Nicole J. Munoz, Amanuknangan, Del Carmen, City of San Fernando, Pampanga, makasadyang kasal, King July 19, 2025, ang maganap kete Good Shepherd Parish, Bulawan, Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Mr. John Mas G. Sampang, Amanuknangan, San Nicolas, Bambantarlac, at Miss Jessica L. Bemida, Amanuknangan, The Houselands, Pampanga, Panipuan, Mexico, Pampanga. Makatagdang kasal King July 26, 2025, ang maganap King Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga. Mr. Eric S. Guanlao, Amanuknangan, San Jose, Santa Rita, Pampanga, at Miss Christine T. Pagku, Amanuknangan, Sierra Vista Subdivision, San Rafael, Mexico, Pampanga. Makatagdang kasal King July 29, 2025, ang maganap King San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga. Nung ninuman po kay katamu ingating balong nanumang bagi, amalyaring maging sumbagal, King kasal daring mesang bitla, sukat dang ipabalo, King kura paroko, o King opisina ning parokya. Kaniting banalamisa, yabetala po, karing panalangin tamo, ding kapasalamatan ning balayaning maya papastol. Antimuri ning kapasalamatan ding Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Miss Corazon Nicdao, Alicia Samya, Gloria Matic, Lourdes Escoto, Daddy Kanda, Cherry Gamboa, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Enrico Morales, Nelson Drugstore, Jen's Chocolate Store, Sweet Avenue Food Services, Mr. and Mrs. Cecilia Nukum, Mr. and Mrs. Nestor Pagku, Ernesto Cunan, Eduardo and Frida Gomez, Romaline and Rachel Gomez, Brian Construction Services, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Mr. and Mrs. Marcelo Villa Fuerte. King makapasubaling kayaduanan di Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez. King Aldorang Kebaitan di Jamer and Jade Cunanan, Rosan Santos, Erickson M. Rivera. King Malagwang Kapaldanan di Cesar Gueco, Teresita Yumul, Ruben Garcia. Yulinosa na king kayarayan ng maligaya ring sablang kaladwa. Yamong Mar Bongopes, Among Mar Miranda. Kindet anniversary ng Trinidad San Pedro. Melquiades de Guzman, 40 days. John R.V. David Jr., 40 days. Yabetala naman po din kaladwada ri Mark Christian, Fatima, Tatang Mau, Benedicto, Francisco, Alvin, Fernando, Loretta, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio Jr., Gregorio, Victorio, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Segundo, Babel, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Isabelita, Asuncion, Dionisia, Carmelita, Resti, Eduardo, Lourdes, Amelia, Noel, Emiriano, Emerenciana, Soriano, Rogelio Antonio, Florentino, Remedios, Faustino, Uliana,
Leonardo Toribia, Rosalina Jesus, Enrico, Maximo, Senior, Paulina, Liberato, Delfina, Hilarion at Uldarico. Anting metong nga pamilya, makiabetamo po king dalit apamuklat. Makatipon, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. In grasya ng ginutang Yesu Kristo, in lugod ng Diyos, in pamakiagom ng banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayongan. At keko antimurin. Tinubod nung tidwa-tidwa, din kayang disipulong makapauna kaya. Tinubod nala anting tupa, libutad na rin ngasong gubat. Nano'y kabaldugan na niti, para karelang mitubod. Nano'y pawaganan niti, para kaya katamong kaniting panahon, mitutubod. Hoy ting kaya katampigo naman. Nya batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ng Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili, at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ng kaya katang igpa. Karing pinandit mi kasalata kaya, karing kaparatang tao. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. King Diyos, ang mapamakalulo,
at ke kayo kapatad, ing mi kasalakumbina, king pamisip pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapuko kang nuan amariyang kapilan mambirhen, karing sablang ang el ampon banal, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayopayan tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, ing yatong mirag sa binangon me, king kapamilatan ning kamuran, amipatan king mismong anak mo. Ikami sanang tapat mong balayan, alinigtas mo, king pangayalipa ning kasalanan. Manatili kaming
mitutula keti king yato. At miras kami kingalanganggang tula karin banwa. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametongan ning banala espiritu, manggaman kingalanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisanmetong kayo king tulana, ikayong sablang malugod kaya. Tumula kayo ngan kambena, ikayong sablang migpaldas kaya. Ba kayong masese, mipakabsyan king salo ng makaligaya. Bayeng tamasan mit mong tula, ing salo ng maglapo king ligaya. Uling antiketi ing sasabyaning Ginoo. Akityo, ipayabot ko kaya ing kapayapan. Anting ilog amamagos busal na, at ding pibandyan daring bansa, anti ing batis masalusong bubulos. King salo na kumuna na kayo at pasuswan, at panigrugan king kandungan na, nung makananuning pamatulan ning metong ayma ing anak na, makanyanda kayong pamatulan. At king Jerusalem, kalinda kayo pamatulan. Panakit syo kaniti, magpiglas laking tula ring pusuyo, at ding katawan nyo, sagi walang anting dikot. Kanitayo akilala, king ako, ing Ginoo, sasaupan kula ring susuyo kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, kulyo kang mitmong tula king Diyos, o meto labuad. Kulyo kang mipnong tula king Diyos, o meto labuad. Kulyo kang mitmong tula king Diyos, o meto labuad. Pasidalit ka king ikaligaya ning lagyuna. Paligayan me king kapurian mo, at nga mo king Diyos, makaunala ring dapat mo. Kulyo kang mipnong tula king Diyos, o meto labuad. King arapan mo, duro kuya ing meto labuad, pasidalit yake ka. Manigtigan niya para king lagyo mo. Meko keni at lawan nyo la, ring makapagmulala ng dapat ning Diyos, ding makatakot ng dapat busal daring tao. Kulyo kang mipnong tula king Diyos, o meto labuad. Gewa ng mamala ing dayat malat, may kadalakit lang maglakad king danuman. Mitutula tamo kaya ulinita, yaing mag-aring mitmong kayo payan kapilanman. Kulyo kang mipnong tula king Diyos, o meto labuad. May kayo keni at makiramdam kayo, ikayong sablang ating takot king Diyos. Ibalita ko kaya kayo ing sablang depat na para kanako. Mipuri yung Diyos ayepe paimburis king panalangin ko, ni ing lugod na kako enapigkait. Kulyo kang mipnong tula king Diyos, o meto labuad. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Galacia. Ako naman, kapilanman ala ko sanang ipagmapuri, nunemo ing tungkol king krus ning ginutang Jesucristo, king kapamilatana. Ing yato metene king krus para kanako, at ako metenako king krus para king yato. Importante, nung ing metong alalaki, may sirkumsisyon naman o ali, ing maulaga, yapining ya maging metong yang lelangan, alubos mi bayo. Karing sablang mabibiye agpang kaniting tuntunan, at karing sablang bibilo king Israel ning Diyos,
manatili sana ing kapayapan ampon pakalulo. Manibat sana ngeni, ala na kong buring lilingas-ngas pa kanako. Ding biyok adaralaning katawan ko, sapat na lang kintal apakilala king alipa na akong Jesus. Ing grasya ng ginutamong Kristo, manatili sana king espirituyo kapatad ko. Amen. Ing amano ng Ginoo. Salamat ken Diyos, para kalantaya po ing maya pabalita. Mag-ari sana karing pusuyo ing kapayapaan ng Kristo. Ing amano ng Kristo, labis-labis sanang mamali karing pusuyo. Ingino man tabi ake kayungan. At keko antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Ingino memili ang 70 adwang lalaki at tinubod nong tidwa-tidwa. Banong mumuna kaya king sablang lugal apuntalana. Sinabi na karela, ing palutan dakal, dapot ding papalot di taklamo. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakal at talapagobra. Barang tipunan, ingke ang pupol. Lumakad kayo. Ako, tutubod na kayo. Antimong tupa, busal daring asong gubat. E kayo magdalang pitaka o supot pagpalimos o sandalyas. At e kayo tuknang-tuknang mamuge kabang dalan. Kapilan man alungob ko king meto nga bale, sabyan nyo pamo, kapayapan kimbalay ti. Nunging manok nangan ka rin malugod ya king kapayapan, manatili kaya ing kapayapan. Nung alineman, ibawi yu imbinye yung kapayapan kaya. Manatili ko king bale at tanggap ke kayo. Mangan kayo at minom king nanumang yampang dake kayo. Ulinging magobra, mga intulid ya king upa. E ko lipat-lipat tuknangan. Nung munta kayo king sanumang balen at tanggapan da kayo, mangan kayo king yapagda ke kayo. Pakayapan nyo la ring masakit ka rin at sabyan nyo karela, ing kayaryanan ng Diyos malapit ne ke kayo. Dapot nung munta kayo king sanumang balen at era ko tanggapan, lumuwal kayo karing dalan at sabyan nyo, agyanging alikabok ning balen nyo, ame nga pakat karing bitismi,
ipagpagming antimong tutol laban kaya kayo. Dapot asahan nyo iti, ing kayaryanan ng Diyos malapit na kaya kayo. Sasabyan ko kaya kayo, kinging Sodoma, tanggapyang mayan na parusa, king aldoning pamanukom, kesa king balen ay ta. Migbalik lang mitmong sayaring 72, Gino ngarang sinabi, patiring demonyo, may mintula kaya kami, uli ning lagyo mo. Nga ng Jesus karela, ikit kay Satanas, aantimong kildap, may nabong iba't banwa. Makiramdam kayo, dininan da kayong upayang damusak, ubingan at alakdan, at may git king upaya na ning kasalang, at alang na numang makapanasakit kaya kayo. Dapot eko magsaya, ngining ding mga rok as espiritu, mamintula kaya kayo. Nune tumula kayo, uling ding lagyuyo, makasulat la, karin banwa. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Mayap abak po, kaya kayongan. Lumapit siya siguro ang dili na itang kanakong podium kenin po. Akalingon din ka ako sa Kristan. O pakigreet tala pa pong good morning deng siping tamo. Ayan. Kutang, nino yung matapang kaya kayo? Ha? Thank you. Ika, matapang kapin. Akalingon niya yung kakong podium. Yan ako man po mantong pate. Pero buri ko mo nga balo, nino rin matapang. Kasi sabyan da, yung kanong taong matapang, alayan takot. Tutoy ta. Ating taong makanyan, alang pitatakutan. Ating pong metong pelikula kanita, nga na, a man who has no fear is a man who hasn't loved. Ing taong alang pitakutan o pitatakutan, tao yang alang pakamalan. Tao yang alang paulagan. And I believe it. Kasi wapi naman. Potang ating kang liguran, pekamalan, kimbye mo, bisa ka tali, pitakutan mo itang mawalaya. Yung tao nga ita. So alang tao nga lang takot. Ita mo nga, natintangan pitatakutan. Uling ita mo nga, natintangan paulagan kimbye. Alang nunging taong matapang, itang alang takot, o alang matapang kaya katamo. Matalot itangan. Nano yawaring kabaldugan in tunay tapang. Nino in tunay matapang. Nga na ning metong a writer, Eddie Rickenbacker, courage nga na is doing what you are afraid to do. There can be no courage if you're not scared. Unless you are afraid, nga na. Buri kita. Bakit? Ing tao ka nung ing tunay tapang, yapin itang gawan mo, ing dapat mong gawan, bistaman matakot ka. So pala, sumbagal itang takot, kemburi mong gawan o dapat gawan. Nung gawan mo, gewa mo, ing dapat mong gawan, bistaman matakot ka, matapang ka. Nga na ni ginuging Ebanghelyo, itubod da kayo, antimong tupa, busal dari ngasong gubat. Bala mo lain datang kaya katamo po. Kasi riya ko po enakman maralas manakit tupa. Lalong iya ko naman maralas manakit asong gubat. Isip-isipan ke, nano kaya talaga yung kabaldugan na? O nang ikit ko po rin da kalapusa kiti, king kumbento, kaya libot-libot, aki yoren pusa ken. Isipan ko, tano mo kayang ayop ko nga ako, ayop ko. Padala na ako ng ginuking kareng dakalapusa. Oita, mitakutan ka. Oren pusa nga rin, manakit lang ayop. Manakit lang pamangan. So the very thought of you being sent to wolves, dapat kapi namang mitakutan. Makatakot ya, yung sasabyanan ng Ginoo. Itubod na kayo, ang timong tupa, libutad na rin
asong gubat. Nung ikayo pong alagad, bisa kayo. Gino naman, o temo na kayo mo itubod keng, bala ko sang mayap kang pastol. O temo na kayo mo itubod keng madikot. Ha? Ikamin tupa mo, o titubod mo kaya pa, kareng asong gubat. Ingkadwa na pa yan. Okay mo sana ite. Okay, itubod na kayo anting tupa karing asong gubat. Nano itang kadwa ng siglong. Kayo magdalang sandalyas, kayo magdalang supot pagpalimos, ko magdalang pamangan nga na. That's adding insult to injury. Bakit? Padala na nakapin kareng king peligro. Padala na nakaking masakit akabilyan. Padala na nakaking pwede kang mate. Nakapadi ng proteksyon. Okay mo sana, sinabi ng, padalada kayo kareng asong gubat, pero di nanda kong pamalo. Nga nasa, nepo. O ngali. Ko magdalang na naman. To be sent in the midst of wolves means you will be sent in difficult situation. Keng peligroso, keng mapanganib, kareng taong they will reject you, they will hurt you, and they will even kill you. And yet, the Lord is asking, eko magdalang nanuman nga na. Bakit? Uling, hingke kang sandalyas, hingke kang maging supot pagpalimos, hingke kang maging proteksyon. In short, siknangan nyo yung lobyo, padalada kayo, king peligrosong lugar. Kareng taong mekad, panasakitan da kayo, o patenda kayo, o ko tanggapan. Pero ko pa'y siralob, abeyo ko, nga na mawaring sasabi. Akong bala kaya kayo. O ita pala, ingalagad palang matapang, aliway tangalayang pitatakutan. Ingalagad na matapang, yapin itang ating Diyos katawan. Itang ating Diyos abibitbitan. Ang gangalana kang nano mandaralan, basta bibitbitan ming Diyos, ala kang pitakutan. Agyumong maminto, nung no ka rin nakaman parala. Ating meto nga scholar nga na, o bateno bo rin papagdalang nanuman, kasi kanita, ing malalyari, waman padala na la kareng lugar posibleng ating tanggap karela. Pero atin mo naman kanong taong posibleng sumaup karela because they are sympathizers of Jesus. Maniwala no kang king Ginoo. Rengali 1 taon das nanda. So yung punto na, nako makaing tatakot. Magdependi kayo kin saup ko, at magdependi kayo king ganakadaring taong dasnan nyo. O ito pala yung panibataning tapang. Ing bahalo mo ay nakapaboren ng Diyos. Kadwa, bahalo mo, dakal pa taong mayap ing sumaup keka. Ako po, maniwala ko pag yung makanta, do you still believe in the basic goodness of people? Bala mo ngayon ng kasakit maniwala, po. Tambala mo po, tangating lalapit kaya ka, tambing mong isipan, ay, pota, mabudol-budol ko nga mo. Ay, pota, lokwa na ako mo nini. We are skeptic. We are suspicious. Kareng tao. Ulig maralas na mo nga babalita na, babasa, king media, reg mga loko, reg mga disgrasya. Bala mo kayong panahon na inina ng kasakit maniwala, king takal pa taong mayap. Ako po, kayong karanasan ko kaya tiking parokya, igit kong masala ing dakal papintaong mayap. Neng kaya po tingaldo, kaya paris-paris sa pinggan king kumbento. Uling aliwaliwalang tao rin padalang pamangan. Eko pa nahanumang lingonan ko king kumbento na alang sinaw. Dakal papin, tuto, taong maganaka. Bilib ko po karetang Paris Priest, potang pagawalang pisamban. De pa mang kompleto yung pondo. Buklat na yung obra. Halimbawa, yung pondo, apulo yung milyon. Di nga din na pa, $2,000. Ay, sige, upisan ta na yung ara. Ay, amo nga katatakot, pote, mayari. Ay, mayari nga na. Potang igit na rin tao. Sumaup ng Ginoo.
Wapi naman, mayarit mayari ng obra. Magtiwala king ganakana ning Diyos at ganakada rin tao. O yan ning tune makaibye tapang. Kadwa, ding taong matapang, ila mo ring makaibye kapayapan. Nga na ning ginuging Ebanghelyo, insano man baleluban nyo, sabyan nyo, kapayapan kimbalayti. Kutang, ay biye mo yung ngalaki ka? Alimo, wari nga hanapin po din kasebyan king Latin, nimo that quod non habet. May ay biye yung ngalaki ka. Nung kapayapa kin sarili mo, dakal kapigaganakan, ay yamong, makanano ya po yung kasuyuan mi kanini, alaki pong pondo. Ay yamong, mi puha gawain ni, huling kaya makaintindi, nakang karakal pigaganakan kimbiye mo, king kasuyuan mo, ka maging payapa. You can only be a channel of peace if you are at peace yourself. Demon taong matapang, ilang makaibye kapayapan. Marakal tamo, sangkan ban tumakot, masagli panabili na ning Ginoo, kareng kayan talatuki. Dakal tamo, pitatakutan kimbye, ting sakit, kalamidad, danop, mawala yung kekang pakamalan o paulagan, itamo nga natin tangang misyon, kimbye. Ing maya pabalita, yapin ing agkata nakatamo ning Ginoo magtiwala. Magtiwala king kayang ganaka at ganaka daring kaparatang tao. Nung agyo mong gawan yan, matapang ka. Matapang ka. Manakit kang sika ng loob king ganaka na ning Diyos at kaparang tao. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ibang lubos mayupaya, linalang king banwa ampon yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, sibpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Antimo yung inawad ng Yesus kaya katamo, manalangin tamong miyabe-yabe king Ginoo ning palutan, bayang paralang dakal at talapagobra, at tumipon king kayang pupol, nga tamong manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ulitan tayo po. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo'y paintulot mawalaing pupul, uling kailangan da ka, para lakang dakal at alapagobra, kingke kang palutan, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paintulutan, minalub dingke kang tiburan, uling kailangan da ka, kambilan mula laban karing lalapit aasong gubat. Inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paimburisan ding kaluguran ning kayapan. Agyamang erabalo ing kailangan da ka. Pagkaluban mong kapayapan ding karelang pibale-bale at bansa. Inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo kakalingwan, ding masakit, uling kailangan da ka, pakayapan mula at dinan asikan, dinan mong sikanan, mamusan king karelang krus,
inya nga aming manalangin. Ipabalo mo ing kaya kang kaligtasan karing sabla. Gino, emo pahintulot, ding komunidad ming Kristiyana, maging lugar lang pisasalikutan, ang makakulong king karelang sarili, huling kailangan no ning yato, bustan mong makalibutad, bustan mong makabuklat, at matulang tanggap, karing sabla, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ing kaya kang kaligtasan karing sabla. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, at iuli no sana king kayarianang maligaya, ring kapatad tamong mayang unabye, ipanalangin ta king Gino. Ipabalo mo ing kaya kang kaligtasan karing sabla. Ngeni, adwan tamo po ing sarili ta ang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang panalangin at kayadwanan. Pangaditala naman ding misyonerong susuyo king mabilo gayato, king kaya katang balen, king kaya katang parokya, kareng balang pamilya, kareng lugar, king karelang obra. Mananasanang ing sao at ganakanan ng Diyos at kapararang tao, yang munyesikan ng loob karela. Gino, pagkaluban mo keng sikanan milapit, king kayarian mo karing sablang bisang makiramdam, king amano ning anak mo, Yesu Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ing darawon mi king banal alagyo mo, wasa na kami sanang malinis, at aldo-aldo, so pa na kaming makapagsadyang miras king biyalananga king ligaya mo. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayongan, At kekon timurin, tasyo la rin pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at batulid, sukat at makakabos, impuryan at pasalamatan daka, kapilan man at no karin man, o banal pa, king kapamilatan ning pakamalan mong anak, Yesu Kristo ang ginumi, iyo ing amano mo, aking kapamilatana, lelangan meing meto sikluban, inyang tinubod me, ban maging talapagligtas at talapanat busmi, mi katawan yan tao king upaya ning banala espiritu, at mi baitya king Nuana Birhen Maria, king pamanupad na king malmong kaburyan, at king pamitatag ng meto nga banal a kapulungan para keka, inagpanala ringgamat na, king kamatayan na king krus, baneng sintangan ing kamatayan, at ipakilala na ing pangasublining biye. Ulinita, kambering sablang anghel at ding sablang banal, babansag mi ing ligaya mo, king metong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimong titipang ambon karetingain, ban pabanala nala, at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ni Ginoming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lob dinaw nimbiyena kimpamaylas at kamatayan, kinwane tinape, pe pasalamata nakat pinuri, pirasone, at binyene karingkayan disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ng apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat keka.
Binyaning kalis karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niyo iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakondaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ampon pamanyubli ng mebye. Daraon miyakeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka. I kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanal espiritu. Kanakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kamberang Leo kaya kaming papa, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad bing matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga. Ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos. Kamberang San Jose, ing esposo na. Ringnuan ay apostol, at ding sablang banal. Amibyebye, kalugod-lugod keka banim panahon. Apor yan ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayan tutu, kagum nim banala Espiritu. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. King kamatutuanan, alang misyon, alang peligro. Nya alang misyon ay makatakot. Pero yung kaya katamong tapang manibatan, king Diyos, kaya katang kayantabe. King ganaka daring tao, kaya katang kayabe. Mitmong kapasalamatan kaniti, daon tayong panalangin tiro ni Ginutang Jesucristo, kaya katamo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ing kaya kang pakalulo. Parati kang mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami. King panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, ay igpami ang ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At keko antimurin. Demong matapang, ilang makaibye kapayapan. Yaking masayang paralan, idawon tayo kimbalang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kongan po. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ing mitutubod kaya katamo, anting misyonero king yato. Mapalatam, itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginuek matampang tanggap keko, dapat ikakasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ko, may git king sablang bagi. At pag nasan ko intanggapan da ko, dapat paulinan ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mumuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen. Pasibay po atin tamong second collection for this first Sunday. Panyawad nila pong saop din kaya katang seminarista at amagaral king kaya katang seminaryo. At makanyan mo naman, din pong kaya katang katikista, mituro kareng anak magsadya para king karelang kumpil, kaya daratang November. Dakal pong salamat king kaya kayon saop. Kapabalwan po, kumpilan 2025. Agkatan laring sablang pengari at guardian, bani palistaring karelang anak, para king pamagsadya, king sakramento ning kumpil. Maganap impamaglista balang alas 8 hanggang alas 11 ning abak, king Paris Hall, karing makatuking petsa. July 12, 2025, July 19, at July 26. Karing parokyanos king Barangay Bulaon at Barangay San Rafael, maganap ing pamaglista karing ke kayong bisitas, karing mesabing aldo. Ding malyaring ipalista ilaring anak a grade 4 ngening banwa, o ding mas matas pang grade level, ayepo, may kumpil. Ding requirements, ilaring makatuki. Baptismal certificate at registration fee, 150 pesos. Paganaka po, no baptismal certificate, no registration. At no late registration. Kapiesta ning Birhen del Carmen, king daratang July 16, pagmasusyan tayo ing kapiesta ning Nuana Birhen ning Carmel. Ding makatuki ilaring tuntunan. July 13, Domingo, Misa Triduo, 8 a.m. July 14, Lunes, Misa Triduo, 5 p.m. July 15, Martes, Misa Triduo, 5 p.m. July 16, Miyerkules, Misang Kafiestan, 5 p.m. Dakal pong salamat. Talakad tampo. Manalangin tam. O Ginoo, pasalamatan da kang emonano, kareting mikakaragul mong kalam, akay bat mi pamong tinggap. Apakamalan milasana, tunay reting kalam mong panibatan ning kanwanan, at kapilan man, kami sana tutok ng pupuri keka. Tiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pasibayo, intune matapang aliwayng alang pitatakutan, nunay ating Diyos at kaparang tao a katambayan. Intune matapang yang magdalang kapayapan. Inginuman tabi kaya kayungan, At keko antimurin. dukuyang buntok yo para kim bendisyon. Ing mensahe ning aldoyti, sukat ning gisingan ning balayan ning Dios. Itamungan ating balang metong kaya katamo, ban maging metong tamong misyonerong balayan, makabuklat ka ring sabla,
pakyabutan ding sabla. Uling bukod mong i Kristo at ingkayang maya pabalita, ing makapagdalang tune tula at kapayapan. Dake nakatangan ning balayan ay ta, itamo ing mesabing iglesia, inya ing katungkulan tamo, ya ing apakit taya, king i Kristo, mabyeya busal tamo. Mananasa ng ing Diyos sa mayupayang tutu, bendisyon na kayo para kaniting misyon, ingig pa, anak at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masusyan mi daon umen ako king kapayapan ng Kristo at idake ye ing kapayapan na ita karing sabla. Salamat kin Diyos. Gracias Domingo kaya ko nga po.